Tuisonga na mbe ngwatanio ya kutetea mavata ma athukumi ya kimanyisyo cha yiulu cha Seku itongoi muandiki wayo Mboya Kivai niyatula muti Silikali kwisila muviani wa kisomo kwa kila ikuweta kulekeleelya kwa kimanyisyo cha Seku vandu myaka 3 kitena utongoi wa Chancellor kindu kila kyonzetye utongoi wa kimanyisyo ainena nandiki maovu musini wa Kitui Mboya siaka na edhoetina wa mwei umwe mwanya wa Chancellor Vice Chancellor na munini wa Vice Chancellor ndwithi wa usuiti ni mobanga myateno ya muguo ayaseka na maundu kimanyisyoni ni maende kulika kivindu kila muthenya onesimasyalo nukutwalesya. Ngwatanio kutetea mavata ma athukumi ma kimanyisyo cha yiulu cha Seku niyatula muti Silikali kwa kila kulekeleelya kimanyisyo cha Seku vandu va myaka 5 vate utongoi mwanyani wa Chancellor. Menena nandiki mamovu musini wa Kitui muandiki wa Ngwatanio Mboya Kivai wawetakana kuma mwaka 2018 kimanyisyo cha Seku kithitwe kitena Chancellor ulawa ile kwithia eivanga mivango ya kimanyisyo kindu kila weta ni kyonzetye kuyana kwa kimanyisyo cha Seku ena ya nyenene yotongoi university kana university ya Seku ya nyayo yotongoi yeteto ni kwithia teina Chancellor Titus na ikuni ila waumio bisini mwaka wa 2018 payaisa kwa point wa Chancellor oundu mwisi Chancellor niwe munene wa masomo na niwe nengana degree na ka nengane alame graduate alame umina university diploma tithitwe titenake na chathi kiki contact ya wani chairman of council kwa uya tabia serikali kana ino ni yana itietwe na tieseo ingino mbola kana bena mwanya wa munini wa Chancellor kana Vice Chancellor bamana munini wake kana Deputy Vice Chancellor kindu kila weta myanya isu ya Chancellor na munini wake bamana munini wa Vice Chancellor ikwatiwe ni mundu umwe kindu kila weta takimo vinye ya mona na kwithia atesa kuvanga maundu ma kimanyisyo na kwenda Silikali kweta utongoi mwe kimanyisyo cha Seku balama weta kimanyisyo kithitwe kititwe tina muno ya sianywa ni kimanyisyo ila ingi tina Vice Chancellor niwe witha aitongozya university kila muthenya niwe withabu aitongozya niwe mutongoi wa athukumi na mutongoi wa masomo na mutongoi wa kila kiendeye kila muthenya is the CEO na tithitwe titenake ti realize kana ulo titwe ta acting na manya angi several kana manya angi maingi wende na kuact act ta Deputy Vice Chancellor kana munini wa Vice Chancellor kundu kutatu act kwa finance act kwa human resources na act kwa academic kwa utiona akwithitwe muno na tiasiati tinengo Vice Chancellor ni munewe kuna ina students nina kuniekelele lakini tiasia ulati unengwa ni serikali ni wote uthukumana nake wanawiya wavonekana ngwatanio ino ndithitwe na mwene kivila wayo na ulawe na kianda cha kutetea mavata ma athukumi kimanyisyo balama wetakana kumana na athukumi methitwe mate ukwata ndevisio cia mauti kuma mwaka ni 2020 balama wetakana ngwatanio ino ni vinyitwe muno ni athukumi ma kimanyisyo vangiri myateno ya muguo kusukumia ndivi isu tina chairman na titena chairman tiasiati serikali tunenge chairman wa council ni kanati kama na maundu maitu ma leo thinesa ulati unena nake ojibe maundu maitu maendete nai unduma uendete nai ni kana university staff kana athukumi ma chuo cha Seku maya ipwa nini mbese ila maibawata annual increments mbese ila siongelawa sia ukusha ni mundu against inflation kila mwaka kuma 2020 July na akiun athukumi ne maisie kana mbese isu sia leo ngelwa tinengane strike notice ingene kana ngwatanio ni aweta kana yo jenda myanya isu yotongo yususu ni Silikali mate kwenda kumanya alama kuhusu ya myanya isu momitesione sieva vandu ya Kenya na ingi maweta ethia undu ikika nimekutwa isi myateniyo alea kwa point andwa within the coming 1 month nundu timutabia kana malea kwa point wa pesi ndu ingi igeta athukumi tisafa na igeta representatives sia workers wasu ni representatives ya Universities Academic Staff Union tikethia in a month's time titona kuosa atua kuthio ni strike kutinda tipiketeta daily ku address media daily we are going to do everything possible to ensure these people come into office ndili vote blingo movo utongoi TV kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo.